ata muthikisia bonthe bala wa tindila nena we kwatio wakana ni wa tindanesa kwa ibinda jingi kan kuto chendri wa kilungu kitu kilungu cha dhuba wa mukamba ndani wa kameme ka Adhiani FM dilikana kana kilungu ki cha dhuba wa mukamba monotonde na kudhiana kwaliku kumanya umo wa mukamba kumanya kithio cha mukamba mutuo kana utuo kana mutuo wa mukamba na balatu idieta kamba na balatu lekele nigada kuthewa ki kwa ulikumkisia mavinda kwa mavinda tidhitu na mweni mbere wa studio sito sia Adhiani FM na mbe wa utabia au metava eka ata na masito make nenda kisia okethwa na ikuli yonthe yuko ni dhuba wa mukamba ututumia ikuli ya kunambani ya inya ile kenda ile ukethwa yanda kana yanda kuelewa undu wonthe uko ni dhuba wa mukamba yanda umanya yo mukamba no yanda umanya mukamba umetava yanda umanya aumia niki aendeteva kwekiwa ata nikenda thiku na eva kana eka ata nonomia ikuli ya kumkisia nambani yituja utumani mukuve ya inya ile kenda ile likana kumkisia kinuki no kikwatia emokwa imwe kwisila mtandao ni witu wa Facebook wa Adhiani FM iPhone wasia witu vinya witu kanendri wa YouTube yitu vamitamboni ya Adhiani helani Adhiani FM wasia witu vinya witu nigana mukisia tombelele kilungu kitu kwi umundi kana kiwioni cha umundi kana doche mweni holatina kendri wa studio ambia na utolesia masitu maku umetava na wikata. Asante Macdona. Masitwa mako ni Bishop Dr. Gerance Wamanzi. Dr. Gerance Wamanzi. Mwana wa Manzi. Na numita bandu beta waka umako yake Tui West. Yeah. Nimu tabani wabo museo mukitondo mutangi. Ni karibu tena sana mbea na ukedia kisi maitwala makwirikisi. Mwizu kisi wapani na kukedia karibu dhini wa kipindi kicha dhuba. Dhini wa kipindi kicha dhuba ngai edhite museo nundu mukamba ni wende na ukwata kumana pala umite pala waenda na niki na umundi twenda kulikanga dhinange twambi omanai zo mukamba kula waenda aoka umite au kula umite niki nuno nitili tutinene ya itinanene yimonomo moko ni yo mukamba no setka kunikela yoi mukamba au mie kuwa umie niki ndoke ku ameleka yu mwezu kese na ukejengi mukamba nda umite kula wa umite nundu wa kwenda umite kula wa umite nundu wa makau alama edhite amundu la usomete history nesa ni wisi ati miaka ya kwambi ya mwaka wa na miongole dunia ni ambe kau estina wa usumbe wa ngiriki kukwata na wa Roma ni mambe kau na kausu waende ya kile vinda kwethe hakwina makau moku kitandu maka mathamia kula po makaete andwangi yumo kamba tuyama na kabisa aiva atena zamu okay Africa yudhila asungu mambesi makau asuna mathamia andwa indi kola mokie kwivitha ni Africa na moka kwivitha Africa Nya mwaka wa ngili mwana maana dhanda kwambia ngili mwana maana na miongole kwe asungu mambia kindu cha kita wa scramble for Africa maingangania oloko sa Africa no you nondo Africa no kwa ina mbogo na nomo matai matokita na vingi alabu ni maimana atongozo ni Muhammad mambia makaumo na makwata iliosio na malumia na beta angasa kwida mepower India tawona kundile ingi sionde misio kitete na sika okitara sika sovya mosumbe mo kumaola to nene ama mosumbe ma Roma mosumbe ma Ngiriki mosumbe ma ola kungi wesa kwithia andwano kama kubi ungaliko ila tuita west and the east the world all tayari nimo kitanite na okeza kwithia yo alama ma ukwata nthio ni makwatie alama ulungwa ni malungilwe na ndicho to so ma tukiasia alama endi America maya endere kwithia maendete nene ndaku ya America make ulungwa ko madima imandade yuko mukamba ni ila kula wa umie moka Africa tuna history yitu enosie mukamba kuma Libya na bao yu pau mukamba no sel okito manza webito na yuto kane na kibeba Macdonald ngai ni wona ngana enze niwo na maandiko asu maandiketwe meko mato mwake nungu cha 11 mwezi wa 23
ngai niwe wana ciathi lakini aba menenga wenzi nundu wa kwenda manenga wenzi nundu ngai no kwenda mathi na mama yesi ne thiba nuko na tono ndo ada Abrahamu etiwe ona kende esi thiba yo ayoka kwa ndo ndi akanani tiai ni wezi kana bende ba wakanani na tiai ni ai na mubango wa kakanani mubango la waiwe we ai mu Babiloni kana mu Kalitei na mu Kalitei yungai ai teketumi chau me Kalitei nikela akoko nengwe ndi akanani you ayetwa ndi akanani ona kende na idea ko mukamba na langi on the mai chumwa kula maumiswe mayai na idea matwa wako mundu aenda ikisia maisha make na mali yake you mukamba aokie the last scramble ya Africa ya mbe mweli ya mukamba no mpaka umekoya Libya webideta na hiyo kitumi history kumosa Libya okay ambe omanda ni vikukula kutena kau na yu atongoiwe ni ngai niwo waetiwe okonengwe ndi itaokamba yu ndi no la yando itaokamba na itaoyoga kena ya yando lakini tio ba uno ko tweleza ba ko ambia ikalanga muno Kongo nuru ni kwithia wana ndeto sia kana mukamba au mie Kongo mukamba esile Kongo lakini mukamba mwene yu ni wasiokie Kongo ibinda ye ya biasala naambi se musi atwa mu Kongo naambi se musi wake Kongo otondo we musi so okie esila Kongo esila Kongo nundu wozi zuna nundu wo mu ndaye indosia kesi yesi esila kalamu aenda nyana uwezi okulande yayo itoza kwaila na hicho kitumito na isi okie esila Tanzania aingamara osabuka oka vika kibwesi yu avika kibwesi viwo musi wambe wa kamba na uwezi wezi yuni wambe ya useuma lakini nundu wa biasala kamba ni wambie yukumaluka itia siana siya kendizia ayumaluka nundu wo tui wake ai mutui na wasoba siya masoa kasobia sinduila yu kamba lame Uganda ni siana siya kamba au nite pa aka yu kwiliana Muganda edo ai muka kana ni girlfriend ndi ni wa ulondo tene kune kalawa kuya girlfriend na ito na tunegwe twinene obo siana mundu mugai na roa ona tiko sia wako mana ageni mukau nundu kindu kige ye kawa patea na tendo iwe timbinge mbijo na mai licho kitumi kamba mwene ile betila twese si itana tuzi ile ingine siana nundu hizi twima kibetike twima kibetike twima ibe timbinge ko ila tunene obo mukamba tunene ni wasiokie Kongo niwasiokie Kongo aendete biashara aendete kuna biashara na azi amanda kwa taboka Kongo na beosia na kile binda sioka Kongo haidi kwake kile binda ni Tanzania haidi kwake ko mbado mukambo witu bado ni wedo na musi Kongo ni wedo na musi Uganda otolo ndipa aina muziki bwesi aina muziki mumando aina muziki mukamuko isu ni misi tatu ya kamba ibetisi yake ila tuisinsibu ila ingitwe wasi yake wa mutomo ibitwese ndine so kwata history takwanye ndine so kwata history yesu ya mutomo nesa ndine so kwata history ya kangundo wa yapeta wake atui nesa ndine sa kono ndulito ngome mana lakini no niende na uchunguza ni mane lo wakiwe bakatui nundo betwika abe mundu muka wakiwe gatui ai wake ana na aumite ba ila tu nene obo aumite ba mukamba aumite ku lakini mbe sikula waendete ningai kwa mbandi ya so you ne asungu ne mambia kwenda ku you asungu ne ti kwenda It was scramble for Africa. Nimo kiti ya Africa. Menda kosa Africa. Na tayari nimo osie. Nundu suo soko wa Africa ni wa mosongo. Niwe si, you know, trust ni tuwe ya die. Lakini okasisi ya sienduila sikika. Si tibanga wa kumanza ya Africa. Na icho kitumi sirikali oyu monde beza si Africa sidima wana beza sianza. You just have mwina shilingi ezi mwana dola. Nigo? Yes.
Yezi mwana ndola ni kiemba mu Ona independent. makambuni ala makwaba kwa Kenya. Yes. Maiona na dola. Wasio asisia saa tine nyobo wa saa hivi maona 24-hour system ya mwingo. Yeah. Sio sindu sio vile sikawa Afrika. Kisomo cha Afrika cha isoma uandikwe. Tuye kulia muandika ni nunu muandika ni aimu usongo. Na hicho kitumiyuta kitu East Africa. Kisomo ni kisungu. Utena kisungu ndwe musomo. Onoke ya wisi sabu atotesi kisungu. Musomo. Nundu kisomo cha usome withi musungu enena na kukekwo. Nunu nukunena na kukekwo ni wakwata muthukumi. Muthukuma mainena kekwo. Nawe labda no kwitho atakwatia kikamba ti labda ndenda ukwatia kikamba. Okay. Nye mwene na thukumina na mwindi. Miaka ya nonduna. Njuma buni nezi kinera kindi. Lakini natati yo mutamaniza kikamba ayema. Yeah. Lakini yana madomo buni se kutinera kindi. Lakini na gizi jote. No kaila na likilewe hawa mukawa. No kana andikwa mikawa ya Kiitalian. Nisi Kiitalian ni chonde. No, bishop kwa huko hizi da ideo masiana. Wewe baanza na ngwa na kidio moja cha kwa thoni maito na wake na neza mono. Izio moila neze tindi wa 10 kitu. Ila ndo no na ndeo zitajita mono na nge manzi. Nge manzi okomo. Anyway, tisi ogeba yetina hondo yende na utwelesia mu kama mutkisi halika na tenda kunene modo ko niya mu kamba au mie neki bala watu ye tinene ya kula wa mie tena isi au mie Libya au mie kuneki au mie kunundu wazi na wakau nundu mundu wita wa investor. Mukamba ni twisi ai mwezi. Na mukamba ni twisi ai mutui. Na mwezi ndenda indo yake sieki. You end up kosana na mwemi. Nene oboa munda wake nana nga munda wake. You mukamba nundu ai mwezi. Ni wasisi ethia indo isia kwa kao ukakwimina. Na woka kwimina ninye ni nasara. Na we ainga indo yake na thukumi make tuko no abalamu. Akinga indo yake na thukumi make makaima kadi. Niketha moneka naye ku ni tuzo kwata Mungu tukaendea na mabiasala maito. Na chuno choki ende dunia zonde. Wona nzia ete mathina makwithia ndina Mungu. Wono na nduma biasala mambio na mabiasala mo. Deto siago. Mukiana mundu biasalo na ibao na kwa lakini nunu sisi nuko na babe ile na thina wa vungulu wa Mungu. Mundu achambe yo dhamye biasala yake atwa ikula kwe Mungu. Nundu kute Mungu ko ibiasala. Mukamba ni wesi kwika uko yende ya nundu thina ambe indo yako ikata bona icio cipeka liwa alama kupita. Mukamba aumie ko ya umie kitumi chambe we akiakao. Na kiasi ya mali yake mukamba ndaiwia. Lakini mundu wonde mumanzi no kiasi ya mali yake. Monde McDonald no udame musikwenu. Na wizama niki ukasisi okethia mali yakwa ndikesa kwianiaba ai wona wambio manda kwika longi. Nundu ethiano twirikaba ikoyo ogi na ethiambo isibika itano ikoyo sibika vui atui makekania ukesa kwithia nienda na biko bandu kashokane tina McDonald ndwe mo mandai thoma ani kala na thina ombake. Yumo kamba umie no dwa thina. Na tuhine na kwa ala aiki maiki ya twasia mukamba paetiwe ni ngai manthi wambe. Nthi iketwa yake. Nundu yu munthi kake ala me Uganda. Maithio Newo. Ala me Congo. Maithio Congo yene. Lakini you Kenya ni mukamba. You know ndo mukamba utesi. Kenya. Mpayi mwene onge. Mwene ni mukamba. Niki na yuga bado kwa hiyo ingi Bishop. Ambayi la siazi Kenya. Kuyano kunikiliona kutwika yu si history yo keka changanya. Ainomba imwe. Mukamboka ethi ataita mauma Tanzania moka maisila Taveta malika chauni malika Kenya poipo osie mombi na malai manati ka Kenya maikalamu wakati mbaila yekalaba ano akisiyoka
ona kutwika history yetina ni yoka kwa akisina mo manoki yetina yumo kamba katika alama vikie Kenya mbe niwe nundu Kenya ndai nesitwa mo kamba ndo wanengania sitwa ya Kenya capital ya mbe no kamba Kenya wasise sio mze ila siekawa chonde siekawa ungu wa mokamba na jongo na ibinda yu akuna awe wande peke yake mokamba akuna ndethia ko wundi we maundu ma na oka ai tunaisi ai mutui na ai wathukuma bia sosu bia losu wa utui bia sala wo tui ni you ona kila kido goldsmith silversmith coppersmith wo ndeno utui na mokamba ni wesi lo ndo mo bia chuma muthanga ukatwika chuma akasobe tano yu mundu ndukwiwa team mundu mubuthu lakini yu ngaliko yani mwezi na pe ngathukumia la makwithe tiwe na webe anandwala ovundetio twi yu wia wake munene ni ku market o twi wake na ngai amumanthia nthi ebwa ila Israeli anye ni siaza ngona mokamba pe undu etheti yo wa Israeli nundu be bandu baba changanya cia asomi ma Biblia Magidon noiwa pakekata pakachanganya asomi ma Biblia mbewa Muhammad atena mbakuka naka kwa Misri naka ete alamu Misri alama agwa balao magwa mayamba hiyo nundu Afrika ni yamba hiyo Misri maya hiyo history ni history ye kila kichanganya shani ati Yosefu Mwisraeli o Misri na inyama yumo mana abulene na Israeli na Misri ni andwasu ke konde choki chaemie kuona nene tiwa mwe Misri niki embwa kikonde tofauti azi kikonde cha Yosef cha ile chai embwa chai chao embwa au kia chao nundu kakembwa chai chao o munthi ukadona kikonde chao baya no kati wandu aiyo ukae maumana kindu cha keli Musa abika wewe atwaye mu Ethiopia kasi oholo ndo bisa si ile Musa natwike mundu mwe aitwa mundu mwe hata na mundu mwe atwaiwa wewe ni hata maumete Misri hata yu abikangie katika wa Israeli hata ko andu amwe nandu magwa nene no ta kuna mwikuyu kiza kwethia andu mwiva mwe na thina na pa ya waumie bishop pe akamba wati yu andwala matiye kuya andwala watiye kuya magita wakamba nundu twamana tunamanya akwatie isitwa pa ayinga basaima ko yu andwasu magita wakamba maisitwa otolondo yu andu ama kulaba labwa umie kia Israeli andu makulaba labwa umie tie chao kia Israeli ono abalabu mwene ndai mu Israeli omusuku we wake ni wewe sio twika mu Israeli uita wa Yakobo leo wanengiwe sitwa Israeli yitu ine no bo abai ya Israeli twine no bo wa nzuku ya Abalamu utai mu Israeli Abalamu wa mwebelania Abalamu auma kwa Kalitei okie kwa bandu beto wa Hebron na etwa Hebrew Nivuo umite sipa Hebron yu Hebron no tondo yu monde wethi tuyoka baidi ala kamba tuyoka ko Nairobi na yuto no karu jabe yake uta andu Nairobi kabisa ho wewe yani andu Nairobi lakini andu aso Nairobi actually ni mwene musyoso ni mwene kijiji kio lakini meto Nairobi ni kija matwa yuba oki Abalamu atwa aka musi wake wambe peta wa Hebron na hivyo waumisie sitwa yake yambe etwa Mwebelon very good na yu Abraham the Hebrew na yu Hebrew asiana yu tuine na tuatie ulogo siana sia Isau ni maibelania siana sia Isaka ni maibelania siana sia mundu petwa Ishmael na maibelania na sia Ketura ni maibelania lakini yungai oka nyuba mwana omwe wa Isaka wita wa Yakobo amwaliule sietwa amwita Israeli ile tukwita na Israeli tuyo nene usia wa Abalamu wande nene usia wa Yakobo weka
ai mwebelania asenzi sietwa yuzi latu nene ya mukamba tria sia ni watia ando alama tayi ya kamba nundu bi yunda ine sietwa ya mukamba yu okonde kula we wa sietwa ya mukamba yewetwa umane ula waendie kuwa umete ba aya na kwate sietwa tayari na ketwa mtu wa kamba na gikalika tende na kumino kilelia hakilungu kitomu kisia kiweni cha umunde nenda o kwandare kambodo ututungilele ingi niki mukamba waumie bala watu yenodo kiu nicho kielelo kana topikito ya umunde ye kumanya mukamba waumie bala waumie niki nikenda oke ku Kenya mukamba aumie kula waumie aikisia mali yake lakini ndesi kana bado kila chatu ngokisia ni mubango wangai yu otondo yu we na kwa na olongi omukamba bala we pe maundu makitikie maisha ni mako na matumwa we kondongi kanenga nengele kanonzeo pe mundu waendie basia mwetu kana basia ni mundu na abika bandu alewa na alewa kulewa kwa tumwa aji utwawa ni mundongi kana aji utwa mundongi yu kicho ni jangai lakini ngai kusukuma kulika kula waili tolika aino na mundu alewa ni waendi atwa na haluma na aduka kibeti lakini upai utwae wongi watu na yubo wa mukauria wetwa berishiba si Biblia yu mukauria kake bandai saoso ni David ndesa kutwika nya Solomon na ndesa kutwika Mwisraeli ndesa kutwika wa familia ya Yuta tudengelelie ndeto sia mudia bishop tende na umino kilele ini asiai mukamba au achuma kula waumie aendete kukisia mali yake lakini pia na mpango wa ngai ya mumandhi yawe kalo ya na hizi onde tu mandhi yawe kalo na ngai na nziazi ba Yesu ngai akakumya kula umete maybe ona kwa madino na maybe ukalungwa na walungwa kuloka avi ngai yakisa kunengende yutu kamana kiutu ambia kuikia ngai ati ngai ni wa watu eti yukielelo cha kumana kula taumie na taumie ni kwa kwitikela nai ukamba u twino akakwa bahati mbaya twaetiwe ni ngai nundu kake mwangai ndenda atweja tweka ile Kongo ona kukunge kwikundu kwa yo uwethio ona Tanzania kwa yo uwethio lakini ngai weza kwithia no kwa endeni na mbe endeni soga eza kwithia lokamba asante Eta wa Bishop Dr. Gerant wa Manzi. Eta wa Bishop Dr. Gerant Manzi hulati na kendeni wa kilungu cha dhuba wa mukamba mukunesi mwagena wide ni mwane ya Bishop tunangelelia namba ya kuja simu kwa mundu da utana kudewa na maukuli mbenge kukoni ya dhuba wa mukamba. Namba yako ya simu ni 0722 492218. Padhe mwanza ile ina kenda ile emwe nana pawa na please mukamba they are serious niono anumiombia please call me alangi maka kuna ila itawada reverse call tafadhali ndo serious tweka serious no venene okamba na venene one wito tando asante Dr. Gerant Manzi Bishop Dr. Gerant Manzi olati dituna kendeni wa kilungu kicha dhuba wa mukamba mitamboni eno ya adhiani na kwa baumu kisene boti obikamuria wa kilungu cha dhuba wa mukamba kiwiyo ni kicha omunde muno ete kunikela mukamba au mie bala wa umie niki nyeneta wa McDonald wa madio na mwaka wa katatu chumani chukite ediwa na kiwiyo kisio amen.